وما ابرئ نفسی زپاکی نبانم دخبل زان ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی یقیناً ہر یو نفس دیر حکمون کی ببدو کارونو ما سوا داغ نفسنا چی رحم کری پائے بانے رب زمان ان ربی غفور رحیم یقیناً رب زمان بخنکون کے رحم کون کے وقال الملك اتوني به يستخلص لنفسي اول بادشاہ راول مال یوسف کہ خاص گزم دخل کار دبارام فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين ارکل شد خبر وسر اوکڑی اویل بادشاہ یقیناً تدنن وزنا زمو سرا عزت والے و امانت دارے قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم اولی یوسف مقرر کما پخزانو دزم کے دم سرم یقیناً ز حفاظت کو ان کے دخزانو یم او پویم درے بتقسیم اسرام کنا لیوسف فی الارض داسی زیور کرم گا یوسف علیہ السلام لرا بزمکر مصر کے یتبو منها حیث یشام زینیو دائے مصر دائے ازمکنا کم زی چخو خیوام نصیبو برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین رسول منگا خاص رحمتنا اخبر چال رجو وارو من اور نبر بادو منگا اجر دخیستکار کا ان کو ولا اجر الآخرت خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون اور خامخا ثواب داخرت دیر غرد اکسان درچی ایمان روڑی اور تقوی قید اللہ نام وجاء اخوت یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون اور آل رونا دی یوسف علیہ السلام میں سردام نننا وطل داغل زیتام ناغو پی جندل دی اور دی اغلرو ناشناگر ان کی ولما جہزہم بجہازم ارکل شاغت تیار کدیل سامان سفر دیم قال اتونی بأخ لکم من نبیکم ویل دی تاروڑے مالا راولے ما ترور ساسو چی ساسو دبدار نرے الا ترونا انی اوفی الکیلا وانا خیر المنزلین آیتا سنگو رے یقیناً ز پورا اور کون پیماناو یم غرا دمیل مسیح اور کون گناوم فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ نُکتاسو رانو استاغا نبی استاسو پیمانم زما سرائس او نزدیبم نرازے زما ملکتام قالوا سنراعد عنه أباه وإنا لفاعلون دیوی خامخا مطالبہ بکو داغ بارکے دپلار داغنا و یقیناً من خامخا کون کی دے کاریو وقال لفتیانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم ولیوسف علیہ السلام مخبل نوکرانو تام واشوئے ددی پیسی ددی پسامانوں کے لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون کی دیشی چیدیو پی جنیدہ پیسے کلچ واپس لار شیخ پل کورن ایتام ندید پارا چیدی واپس راشی مصر دام فلما رجعوا الى ابیہم ارگل چیدی واپس اور سید الخبل بلاردام
قالوا یا بانا منع من الکیل دیوے پلار زمگا منشو منگنا ٹول راشن فارسل معنا اخانا نقتل وإنا له لحافظون نولے گا منگ سرا زمگا رو چمگ وراشن روڑو منگ با یقیناً دد حفاظت گون کیوں قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل اویل پلارے آیا اتبارکم پتا سودا پبارکینا مگر پشان دائچ ما اتبار کرو پتا سبانے دا ضرور پبارکی دین مخیم فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین نو اللہ تعالیٰ دیر خواہ حفاظت کو ان کے اور دیر زیادت رحم کو ان کے درحم کو ان کو ندے ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم ارکل شائی پرانست اخبل سامانونا دوی مند اخبل پیسے پا سامانون کے چو واپس کرشوی دیتا قالوا یا بانا ما نبغی دیوے پلار زمگا نور من سنغوارو هذه بضاعتنا ردت لينا دا زمون پیسے منتا واپس کری شیری ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا او غلب روڑو منگا اخبل قرآن لراو حفاظت بکود دیر و رخبل ونزدادو کئیل بعیر زیادی بروڑو منگا بعض یوخ ذالک کیل یسیر دا بار خلق دے قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتعتننی به الا ان یحاط بکم اویل پلار اچری نلگم زدیتا سراتر دے پورے چراکے ماتا مضبوط وعدد اللہ پنم سرام چھ خام خارا والے بتا سمات دے مگر پاوخ کرا گیر کڑشے تاسو ٹول فلما آتاوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل ارکل شدی ورکا غتا پوخ لوز فل اویل یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ پائے خبر و شمگ وایو زموار دے وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد خویل بلارے زامن و زمان مورن نوزے مصر تدیو دروازینا وادخلوا من باب متفرقا ورن نوزے دروازو جدا جداونا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء انشم لرکول زستان سنا دا اللہ دا مصیبت دا اللہ نا اس مصیبت لرام ان الحکم الا للہ علیہ توکلت علیہ فلیتوکل المتوکلون نہ فیصلہ اختیار مگر خاص اللہ تبارا خاص پاغبان مازان سپار لریم خاص پاغبان رضان سپاری سوک چسپار نکیم ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ارگل شری وردن وطل فا طریقہ شفلار وطا حکم کرو نو دا پلار چی تفکڑے ددینا دا اللہ دا طرفنا اس مصیبت الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها مگر یو حاجتو پزرد یعقوب علیہ السلام کے چاخ کار کرو بجبان وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَا ایقیناً یعقوب علیہ السلام خاوند علمو دیو جن چمگا غط علم ورکڑو ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن دیر دخل کنا علم نلریم
ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه اور کل شری داخل شد یوسف علیہ السلام تام زیور کو غزان سرخ پر رول لرام قال انی انا اخوک ورتے یقینا زستارورم فلا تبتئس بما كانوا يعملون نغمک واخ مخفکیا پاکارون شریع کئیم فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيهم نارکل شتیار کدیلا دری سامان سفر کی خودو اغلو خیرو بوسکولو فسامان درور خبلکی ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون بیا اعلان کو یو اعلان کو ان کی او قافلے والوں یقیناً تاسو خام خاق لا گرے قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون اغیویل پدا سیال چی مخامخ شول دیتام سشے تاسو رکوئے قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم اغیر کو مونگا پیمان دا بادشاہ خواہ شاہ دا پارا شروڑی حقا بارد یوخ دے او زم دائے زموار قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض اویل دائرونو قسم پالا یقیناً تا سپت دا مونگا نیو راغلی دیدہ پارا چھ سروانیوں کی اکو پدے ملکے وما کننا سارقین نیو مونگ اغلاگر قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین اولوتا مرگرو دے یوسف علیہ السلام سبی سزا دے غل کتاسو دروغ جنیے قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه اویل دیرونو دے یوسف سزا دا غلب بسا سڑی پخبلا چو مندشی مال داغ پسامان کین بستا بے سزائیم کذالک نجزی الظالمین دا سے سزا اور کم غاشال راچ ظلم کی دغلام فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه شورے اکڑا تفتیش کا ان کی بسامان دائرونوں مخیر سامان درور دا یوسف نام نبی راوی ساغ لو خیر سامان درور داغنا کذالک کدنا لیوسف دا سی طریقہ خود لیو منگا یوسف علیہ السلام تا ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نو چدرا ٹنکڑے اخبر لور پا قانون دائے بادشاہ کے مگر کی گی اللہ تعالیٰ سواری نرفع درجات من نشاء پورتکو منگا درجے دچاشی وارو من وفوق كل ذي علم عليم او براد ہر خاوند علم نالو علم والشترم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ويديرون دي يوسف قد اغلا کریم سعجبا نازک اغلا کر ودرور ددین مخیم فاصرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم پڑھ سات دے خبر جواب یوسف پخل لگے کارینک دائیں جواب دیتا وقال انتم شر مکانا ویویل تاسوے ناکار حالت والا واللہ اعلم بما تصفون اللہ دے پویا پائے چتاسو سوائے دضرور پبارکے قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا ويديرون يوسف اے عزیز مصر
یقیناً دے الگ دبار پلار دے بوڑھا دے زور دے وخذ احدنا مکانا انسا یوتن زمگا دد پزائے انا نراک من المحسنین یقیناً انو منگا تعالی خیستکار کون کنا قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ویلاغ پنائی وارم زب اللہ سرام ددی خبر ناچونی سمونگا سوا دا شانا چی مندی من خپل سامان داغ سرام انا ایزل ظالمون یقیناً من بدو خامخا ظلم کون کیو فلم استیسو منہو خلصو نجیا ارگل چی دارونا خنو میں دشول داغنا نجوداش والدی جرگ کون کی پٹام قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله والمشرور دائم آیتا سند معلوم چی یقیناً ساسو بلار اغسط و ساسونا مضبوط لوز دا اللہ بنو ومن قبل ما فرتم في يوسف امخید دینم تاسو کو تاہی کڑیا پبار یوسف علیہ السلام کے فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي ويحكم الله لي زخ شرین جدا کے گم در اسمکی دم سرنا تردیش اجازت رولیگی مال پلار زمان یا سفیصلو کی مال اللہ وهو خیر الحاکمین اللہ قرآن فیصلہ کون گنام ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق تاسو واپس لر شیخ بل بلار دام وورتا زمگ پلار یقیناً ساغزوی خولا اکڑا وما شہدنا الا بما علمنا من شہادت نورکو مگر سر پائے چکم تمعلوم دا وما کننا للغیب حافظین انیو منگا دپٹو خبرو سیلم لرن کی واسأل القریة التي كنا فيها او تپوسو کا دے معاملے دائے کلیو علونا چم پائے کیو والعیر التي اقبلنا فيها او دائے قافلینا چم واپس پائے کراغلیو وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَيَقِينًا مُنْ خَامَخَا رِشْتِعَوَائِيُ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ویل پلارے نانا بلکہ خیسکڑے تاسو نفسنو سبل سکار فصبر جمیل نکار زما صبر دے خیستان عصى الله أن يأتيني بهم جميعا نزدیدہ چل اللہ براولی ماتا دغزامن طول انہو هو العلیم الحکیم یقیناً اللہ تعالی خاص علم در ان کے پار سو حکمت والا وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف مخواڑو ددینا ویل چھے افسوس دے پہ یوسف علیہ السلام وابیضت عیناہ من الحزن فهو کظیم اسپینو تخدید استرگی دا دیر غم دو جنام اردیو دیو ڈک خفگاننا قالوا تاللہ تفتعو تذکر یوسف دی قسم پا اللہ ہمیشہ تو جیاد یوسف لرام حتی تکون حرضن و تکون من الحالکین تردی پوری چی شیبت کمزور دا مرض دوائی یا شیبت دا حلاکی دن گنام قال انما اشکو بستی و حزنی للہ ویلاغ یقینا زخخ کارکم قل دیر غم و خفقان خفل یو اللہ تعالی وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اپویگم دا اللہ دا طرفنا پائے چتاو سے علم نشتا
یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے زامنو بیا لرشے نو پورا معلوماتو کے پباز یوسف و ضرور دا کے، ولا تیاسوا من روح اللہ، انا امیدی مکوئے دا اللہ دا رحمت خاصنا، انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یقیناً امیدی نکئی دا اللہ دا خاص رحمتنا مگر قوم کافران۔ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایہا العزیز مسنا واہلنا الضر، ارگل شری داخل شل یوسف تام دیویلے عزیز مصرام رسدلے منتا زمون کورنے تڑیر اللوگا، وجینا ببضاعت مزجات، اراوڑے منگا پیسے لگے پیسے، فاوفی لنا الکیلا وتصدق علینا، نو پورا راک منگ در راشن زمون اس خیراتو کبھنگ باندے، ان اللہ یجزی المتصدقین، یقیناً اللہ تعالی خبر دور کی صدقہ کون کو لرام۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، دو الآیت او سیاد دی ہاں کارونا شکڑو تاسو دی یوسف و دا ضرور سرام کلشی تاسو ناپویا ویم، قالوا انک لانت یوسف، دیوی الآیت یقیناً تخو خامخا یوسفیم، قال انا یوسف وهذا اخی، اغویز یوسف مودا میں رور دے، قد من اللہ علینا، یقیناً احسان کرے اللہ پمنگا، انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً سوک سے تقوی لری و صبر کئی، یقیناً اللہ نہ بربادی اجر دا سے خیستکار کو ان کو۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، یقیناً غروالے درکڑے تاتا اللہ تعالیٰ پمنگا، یقیناً منگا خامخا خطا کارو۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، ویل یوسف علیہ السلام نشتا ملامت آپ تاسو دنن رسوم، یغفر اللہ لکم، بخنبو کی اللہ تعالیٰ تاسو لرام، وہو ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ دیر رحم کون کے رحم کون کو ندے۔ اذهبوا بقمیسی هذا، وہ سے زمادہ قمیص، فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا، نوائے شوائے پا مخدب لار زمان وشی بدا غستر گیرنا، واتونی باہلکم مجمعین، اراولے ماتا خاندان خپل ٹول۔ ولما فصلت العیر قال ابوهم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، ارگلے شراج جدا شو قافلہ آبادے مصرنا، اویل پلار دے کسانو حاضرینو کسانو تا، یقیناً زخام خامومم بوین دے یوسف لرام، کتا سماتا نسبت دا قم قلتیان نکوئے۔ قالوا تاللہ انکا لفی ضلالک القدیم، دیوی قسم دے بالا یقیناً تا خام خواب خطائے زڑکی۔ فلما ان جاء البشیر والقاه على وجهه فارتد بصیرا، ارگل شراغ زیر اور کون کے وائے چوا قمیص پا مخدب لار، نو واپس داغ سرگرنا شویم۔ قال لما قل لكم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، ویلا غایا مانو ویلی تاؤستا یقیناً ظالم امدہ اللہ طرف نہ پائے چتاؤستے پوئے نشترے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین،
دیویلے پلار زمونگا بخنو غارم لرا زمد گناہنو یقینا منگا خطا کارو قال سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم ویلا زرد بخن بوغارم ز تاسو لرا دخبل ربنا یقینا رب زما بخن کون کے رحم کون کے فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه ارگل شدی داخل شل یوسف علیہ السلام تا زیور کاغذان سرخ پل مورب لال لرام وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین ابھی ویل داخل شے مصر تا کہ اللہ تعالی غواری خب امن وے ورفع ابويه على العرش وخروا له سجدا اوشد کین والمور پلار زان سرب تخوان نے اپریوت اللہ لاغت سجدہ کون کی وقال یا ابتی هذا تاویل رؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا اول دے پلار زمان دا تعبیر دے زمان دا خوب پخانی یقیناً گزول اغیل رب زمان رشتینے وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن یقیناً احسان کرے اللہ ما سرا کلش زیر اسلم دجلنا وجاء بكم من البدو اور تاثیر آوسی دبانڈو لرونا من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی پس دینا چھ فساد جو کرو شیطان ومن زما پمن درون زما کے ان ربی لطیف لما یشاء یقیناً رب زما باریک باریک لیدن کئی دار غسی سے اغواری انہو العلیم الحکیم یقیناً اللہ تعالی علم لری پاس حکمتن والدے رب قد آتیتنی من الملک اے رب یقیناً تارا کڑے ما تباز بادشاہی وعلمتنی من تعویل الحدیث علم درا کڑے ماتا دا حقیقت دا خبر و مخکنونا فاطر السماوات والارض اے ناشنا پیدا کون کی دا اسمانونو دزمکے انت ولی فی الدنیا والآخرہ تزما بشکون کے دنیا آخرت کے توفنی مسلم والحقنی بالصالحین وفات کے مال رام پا حالت دا اسلام کے اور سیما پس سمر نازنے کانو مجلس تام ذالک من نباء الغیب نوحیہ لیک داشر سوارے دا خبرونو پٹھونو وحی اکرمگا دیتاتام وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون انویت اے نبی حاضر دغیرون دی یوسف سلام کل شئی بخوخ پلکار و حالدار اسما کرے جوڑاؤ وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین انلی دیر دخل کنا اگر کت حرس کے دائی پا ایمان لرن کی وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین انوارت ددینا پر بیان بانے سمزدوری نرے دا قرآن مگر نصیت دے دا پار دا طول عالم وکائیم من آیت فی السماوات والارض یمرون علیہا وهم عنها معرضون اور دیر نخی اور دلیل نشتا آسمانون عظمکہ کے چور تیری دا خلق پائے باندے اور حال دار دی دائن مخڑیم وما یومن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون اور ایمان نروڑی اکثر دے خلق نپا اللہ مگر بدا سے حال چاہ سر شرکم کئیم افامنوا ان تاتیہم غاشیت من عذاب اللہ آئرہ خلق پامن دید دینا شراب شدید یو پٹھون کے عذاب دا اللہ دا عذابننا او تاتیہم الساعت بغتتا وهم لا یشعرون
یا براشدی تو قیامت نہ کہاو دی ون پوئی قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ تو اے نبی دا زما لار دا دعوت ورکم زد اللہ توحید تا علی بصیرت انا ومن اتبعنی سرد علم نا زما واغسوک چ زما تابعداری کئ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین وعقید لرم چ پاک دے اللہ تعالی و نیم ز اس قسم مشرکاننا وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرآن ان دی لگلی منگستان مخی مگر نارینا وہی کول منگا غیتا دے کلوالونو افلم یسیرون فی الارض عین گردی دا خلق پر ملکیم فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلہم چوگوری پہ برس سرائش سرنگ شو انجام دائے کسانو چدین مخیوم ولدار الآخرت خیر للذین اتقوا فلا تعقلون او خامخا کورستنے غرد دائے کسان دپارائش تقوی لریم ولید عقل نکارنا لیم حتی آئیز استیاس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا ترائے پورے کل چیر نومید شو رسولان دا ایمان دا منکریننا او گمانو کو دی چی یقیناً دا دین سغلطی کڑے شیدہ جاہم نصرنا فنجی من نشام نراغ آغی رسولان تا زمگ امداد نبچ کڑے شو دا عذاب نا سوک چمگا غختل ولا يرد باسنا عن القوم المجرمین ونشی واپس کے دے زمگ عذاب دا قوم مجرماننا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب یقینا نشترے پا بیان دے رونو دے یوسف کے دیر عبرتنا خاندانوں دا خالص عقل لرام ما كان حدیثا یفترام نرے دا قرآن دا سیو خبر آئے چیزان نجوڑ کریشیم ولیکن تصدیق اللذی بین یدیم لیکن نازل کریشیر دے تصدیق دائے کتابوں چدن مخیوم و تفصیل کل شیء اور تفصیل دا ہر ضروری خبریں و ہدى و رحمتا لقوم یؤمنون اور ہدایت و خاص رحمتنا دائے قوم دپارا چیمان روڑی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلک آیات الکتاب داچتا سور آیت ندید کتاب والذی انزل الیک من ربک الحق آن کتاب چنازل کرشیر تا تستاد رب طرفنا حق دے ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن دیر دخل کو نا ایمان نروی بدے حق بانے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش اللہ خاص غزات دے پور تکڑی دے اسمان بغیر دستنونا تاسوین اغام بیا اللہ تعالی برابر دے برابر شید عرش دپاسام وسخر الشمس والقمر اروان کڑی نور سوگ میں پخبل حکم سرام کل یجری لأجل مسمى دا ٹول چلی گی نیٹے مقرر دپارام یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون انتظام کے اللہ تعالیٰ دا ٹولو کارونو دا دنیا جدا جدا بیانی آیتنا دے دا پارا چتاسو پا ملاقات دخپل ربانیم یقینو گئے وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا او خاص اللہ ذات دے راخ کلی دزمکام
اور جوکڑی پائز مکہ کی مضبوط غرنا و نہرنا چلولی ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ودار قسم میں وہ غلونا پیدا کری پر ازمک کی جوڑے دوام یغشی اللیل النہار اغندیش پار وستام ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون یقیناً پرے کے خام خاڑیر دلیل نشتریا قوم دپارا چر فکر نکارلی وفی الارض قطع متجاورات وجنات من عناب اور ازمگ کی ٹکڑی دی اور بل سرپ گاون گاون اور باغ نری دانگورنا وزرع ونخیل سنوان وغیر سنوان او فصلون دی او کجوری دی دیرو سانگ والدی او بے سانگو دی یسقا بماء واحد او بکی گی داٹو لے پیو قسم ابو ونفضل بعضها على بعض فی الکل غروالے ورکو منگا بازی میں اولرا بازون لرام ونور بازو باندے پمیوہ کے ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون یقیناً پدے کے مخام خاڑیر دلیلون دیا قوم دپارا چا عقل نکارلی وَإِن تَعْجَبْ فَعْجَبٌ قَوْلُهُمْ کت تعجب کے ددید انکار د توحید و د قرآن نام نب العجب دا ددی وینام اِذَا كُنَّا تُرَابًا إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ آیا کلچ منگا خورشو آیوب منگا بیا خام خاپ پیدائش نوی کے اولئک الذین کفروا بربهم دا خلق دیا چھ انکار کڑے دخبل ربنا وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ دا کسان توقن ویدائی پسٹنوں کے وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور دا کسان بیور والا دیو پائے اور کے ہمیشہی وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ اور زرغاڑی دیستان عذاب مخید ایمان روڑلنا وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَصُلَاتِ ایقیناً تیرشی ددین مخی ناشنا عذابنا دیبرت عذابنا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ایقیناً ستارب دے خامخا بخنک ان کے خلق تام سرد ظلم دائینا پستتو بینا وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ اور یقیناً ستارب دے خامخا سخت عذاب ورک ان کے چتوبن واسی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ اوائی کافران ولی نشی نازل دے پدی نبی اغا موجزہ چمون غاڑو درف دا طرفنا انما انت منذر یقیناً تی یرور کون کے ولکل قوم ہاد ودعا قوم دا پاری ہدایت کون کے اللہ یعلم ما تحمل کل انسا وما تغیظ الارحام وما تزداد اللہ تعالی عالم نے پائے چروچتی ہر زنانہ بقبل خیڑگے اور ہاں چکمی بچدانی داغی اور زیادی گئی وکل شیء عنده بمقدار اور ہر چیز اللہ تعالی سرا لکل شیر پخاص مقدار عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال عالم دے اللہ پار پٹو پار خکارا باندے دلوی شان دے اوچتے دار سنام
سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. برابر دی ساسنا پعلم دا اللہ کی آغسوک چپٹا وینا کی اسوک چپ زور ہے گئی آسوک چپٹی دن کی دشپی آسوک چگرزی دن کی دروازے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. دے انسان دپارا ملائک دی مخی رسوراتن کی مخی دے انسان نزی و شاتم دی حفاظت کی دے انسان دا وجہ دا حکم دا اللہ نا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. یقیناً اللہ تعالی نبد دیا حالت صفی و قومانے تردی چری بدل کی ہوا عملنا چری دئی نفسنا بائے کے مشغول لی. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. وکلچ اللہ تعالی غاڑی پہ قوم آنے تکلیف راوستل ننشتا حسوا پسید پار داغے. وما لهم من دونه من وال. انشت دے مخلوق لرا دا اللہ نہ سیوا سوک ساتن کون کے. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. خاص اللہ ذات دے شخیتا و صبریخنا دپارا دیر او دپارا دتمیم اور پیدا کی وریض درنے درنے. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. او تسبیح رعد ملائکہ سرد حمد دالانا انور ملائکم دوجد یرید دالانا. ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. اور علی اللہ تعالی تندرنا نرسی آغا چالچ غاڑی. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. او داخلک دے عام جگڑی کی دا اللہ پبارکی و اللہ تعالیٰ دے سخرانی ان کے. لہو دعوت الحق. خاص اللہ تعالیٰ لرب بلنا دا یقینی حقام. والذین یدعون من دونه لا يستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیل الماء لیبلغ فاهم. کسان چدا خلق و ترا مدد شوید اللہ نہ سیوان حاجت نشی پورا کولے دی لرائے حس حاجت ندے مثال ددی مگر پشان دا غشاچ ورغوی خوارکڑی و بوتان دیر بارا چداو بد دخلی ترو رسیم. وما هو ببالغ. ندی داو بورا رسیدن کی دخلی دبخبلام. وما دعاء الكافرین الا فی ضلال. ندا بلن دا کافرانو غیر اللہ لرا مگر دپ گمراہ کے. وللہ یسجد من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وظلالہم بالغدو والاسال. خاص اللہ لرا سجدی کے آسوک سے بے اسمانوں کی دیوز مکہ کے سوک پا خوشالے او سوک پا زور. اسوریم ددی سجدی کئی سبائی او بیگائی. قل من رب السماوات والارض قل اللہ. تو تپو سکا دینا سوک دے رب دا اسمانونو دزمکے وخپل بیاو ایش اللہ دے. قل لا افتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا. تو آیا جو کری تاسو دا اللہ نہ سیوان اور مددگاران ای خو اختیار نہ لری خپل ځانون لرا د اسنفع او نہ د نقصان. قل هل يستوي الاعمى والبصير. تو آیا برابر کے دی شیرون دولیدن کے. ام هل تستوي الظلمات والنور.
آیا برابر کے دیشی تیرے اورنام ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم آیا جو کری دی اللہ دا پارا شریکان چاہی پیدائش کری پشان دا پیدائش دا اللہ نو گڑوڑشی پیدائش پدی قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار تو اللہ تعالی پیدا کن کے دار سے او خاص اللہ دے یوزات زورور پارسی انزل من السماء ماء فصالت اودیۃ بقدرها راوری اللہ تعالی دا اسمان دا طرف نوبو نو بیگی کندے پخپل فلنداز فاحتمل السیل زبد الراویہ نور اوچت کی سیلابونا زگ اوچت درد پاسام ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثلهم او دائی سیزوننا چھ بلول کی دا خلق پائے بانے بور کی دا پارا دا جوڑولو دا کالو یا دا نور سامانو داغنم زگو نشتر پشان دا مخنی زگ کذالک یضرب اللہ الحق والوادل دارنگے وضاحت کے اللہ تعالی دحق و بادل فام الزبدو فیذهب جفاء نو ہر چیز زگ دے دوارا قسمہ ناغ لڑشی بیکاران واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض اور آغا شیچ نفور کی خلقتا نئی سارشی بزمگگے کذالک یضرب اللہ الامثال دغسی بیانی اللہ تعالی مثالنا للذین استجابوا لربهم الحسنى خاص آئے کسان رائش قبول کری حکمنا دخبر ربم خیست زیرے والذین لم يستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به آکسان چی قبول والے نکید اللہ دا حکم کچری شیدی لرا حق سیدنا چزمکا کی دے ٹول لو دے پشان نورم ورسرشیم خام خادی با جرمانہ کی ورکی آغا خنب قبلیم اولئک لهم سوء الحساب وماواهم جہنم وبئس المہاد دا کسان تدید پارا دے بد حساب او زید اور تلودری جہنم دے او بد دے زید تیار کرے شے اغام افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمام آیا آغا سوک چی یقین کئی چاہ کتاب جنازل کرے شے تا تستاد رب دا طرفنا حق کتاب دے پشاندہ چاہ کے دیشی چاہ رندی دے حقانیتنا انما يتذكر اولو الالباب یقینا نصیحت تخلیق خاوندان خالص عقل الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق اغدی عقل من چی پورکی دا اللہ لوزنا و نماتی دا پوخل وزی چریم والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل او دا کسانی چی پی وساتی حام چوکم کرے اللہ تعالی دائیں پی وساتلو ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب ویرکی دخپل ربنا او یریگی دبد حساب نو والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة آکسان چی صبر کرے دو وجہ دا لٹولو دا مخدر عبدالینہ و پابندی دا مانزگئی وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیا او خرچ کی دائن چی منتیل ورکڑی پٹوخ کارا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ اور دفقی آغی پخکار پختری سرا بدے لرام اولئک لهم عقبى الدار
دا کسان دی لراخری انجام دے دکور خیستان جنات عدن یدخلونا اغباغ ندید ہمیشہ اسے دعائے تب داخلی ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم آغا سوک چھ ددی سرے مرگر سے آکڑی ددی دپلارانو نیم او دبی بیانو ددینو دولاد ددینو والملائکتو یدخلون علیہم من کل باب او ملائک د جنت بم داخلی گی دیتا دہر دروازینا سلام علیکم بما صبرتم وائی بورتا سلام علی پتاسو پسو دائے چتاسو ٹنگشیے بدن فنیما عقبت دارو نخد تاس پار انجام دے کورسنیم والذین ينقضون عهد الله من بعد میثاقه آکسان چماتی دا اللہ لوز پس مضبوط والی دائنا ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض او پریکی آج حکم کرے اللہ تعالی دائے پیوزے والی او فساد کی لی بزمکہ کی اولئک لهم اللعنت ولهم سوء الدار دا کسان دید پار دی لعنتنا او دید پارا بد انجام دے دکور یا بد کور دے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اللہ تعالی فراخی رزق شالچو غاڑی اور تنگی رزق شالچو غاڑی وفرحوا بالحیات الدنیا کلوئی کئی دا خلق بجون دنیاویم وما الحیات الدنیا فی الآخرت الا متاع ندے سامان دا جوند نوی دا آخرت پا مقابلہ کی مگر معمولی فیضا دا آیت من ربی قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب اجتماعات کے وئی کافران ولی نشی نازل دے پدے نبی باندے آ موجزہ چمونگ غوارو دا طرف دا رب داوانا تو آئے جواب کی یقیناً اللہ تعالیٰ بے لارکی چال جواری اور ہدایت کی اخفضان طرف تا حق چاہتا ہے حق طرف تا ورگردی الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله آن خلق دی انابت والا شیمان روڑی اوکلکی دائزون دا اللہ تعالی بیاداش الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبر سے خاص پر ذکر دا اللہ تعالی سر اوکلکی گزرونا الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب خلق شیمان راوڑے عملنے کڑی نیک خیستہ حالت دے خیستہ زیر ددید پارا او خیستہ دے دور دلو دے یا خوشحالی دی ددید پارا او خیستہ دے دور دلو كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا دغسی لگلی منت اے نبی کے امت کے یقیناً تیرشی مخید دے امت نڈیر امتنا دید پارم لگلے بیان کی تفدی بانے حق کتاب وحی کڑے منتا تا وهم یکفرون بالرحمن اور حال دارے داخلک انکار کی رحمان ذاتنا قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت وإلیہ متاب تو آغا رحمان زمان رب دے نشتہ حقدار تبندگے سوا داغنا خاص پاما نمازان سپار لے او خاص غطا ورگزے دل دی
ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى کشرید لستلیو کتاب چبوت لکی پاس رغرنا یا پریکی پاس رزمکا یا خبر کے دیشی پسودائے دمڑو سران دا قرآن بوے بل للہ الامر جميعا بلکہ خاص اللہ در اختیار دے ٹول افلم یأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جميعا آئین پوئی گیا خلق چی مان راوڑے اللہ غوختے نخام خواہ ہدایت بکڑے اللہ ٹولو خلقتان ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله وانی شدیدہ کافران رسی بدیتا بصواب دائے کفری عملن چدیے کئی سخت عذاب دنیا یا برائشی نزدی دلید ملکتا تردی پوری چرابشی وعدد اللہ ان اللہ لا يخلف المیعاد یقیناً اللہ تعالی خلاف نکی دوعد اخبلنا ولقد استهزئ برسل من قبلك فامليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب اور یقیناً تو خیشیری بڑے رسولان پورے استان مخی نمحلت ورکڑے ما کافران خلقتان بیانی رونی والغی پخپل عذاب نسرنگش عذاب زماغیتان افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت آیا نوحا غزات چاگا انتظام کو ان کے عالم نے پہر نفس باندے سردا عملنا چکڑی آئے نفس خوشان دبل چاکے دیشی وجعلوا للہ شرکان اجوڑ کری دی خلق اللہ تعالی دپارا شریکان قل سموہم طولتا یاد کے منتا داغی کمالات ام تنبئونه بما لا يعلم في الارض ام بظاهر من القول آیا خبر ورکوئے تاسو اللہ تپائسی چنش کا غصر علم دائے بزمک کی یادی ویل کئی پسر سری ویناخ پلام بل زین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل بلکہ خیست شیری دے کافران تعاملون دے گمراہ دریم اور ادری دی دلارنا ومن یضلل اللہ فما له من ہاد آسول چل اللہ تعالی بلاری کی نشتعال رسول لار خود ان کے لهم عذاب فی الحیات الدنیا دی کافران لرا عذاب دے بجن دنیاوی کے والعذاب الآخرت اشق او خامخ عذاب الآخرت خڑے سخدے وما لهم من اللہ من واق انا بیدی لاد اللہ دا عذابنا سوک بچتات ان کے مثل الجنة التي وعد المتقون صفت دائے جنت چوادے شیراد متقیان سرام تجری من تحتها الانہار چبئی کی بالاند داغے ولیم اکلها دائم وزلها میوے داغ ہمیشہ دیو سورم ہمیشہ دیم تلک عقب الذین اتقوا داخلی انجام دا شارے چزان بشکڑے دا شرک و فرنام وعقبل کافرین النار آخری انجام دا کافرانو دیور جہنم
والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، آکسان چورکڑی منگایت کتابنا خوشحالی گئی پائے چنازل کر شیر تاتا، ومن الاحزاب من ينکر بعضا، اور در مخالف ڈلن دا سے خلق شرے چھ انکار کی دبال حصے دما انزلنا، قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به، تو یقینا حکم کرے شرے ما تبری کتاب کے کہ بندگی دے اللہ لخاص کو شریک دے نہ جوڑا ما غسرا بندگی کے، الیہ ادعو الیہ ماب، خاص اللہ بندگی تبا خلق رابلم، او خاص اللہ تزما اور گردے دلی، وکذالک انزلناہ حکما عربیا، اور دا سے نازل کرے منگا دا قرآن فیصلی اخکار اخکارام، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، اور کتو تابداریوں کے دخواہشات دے مشرکانوں، فَسْدَائِنَا شراغ لیتا علم نوحید قرآن، نشت تعالی گورد اللہ دا زعونا، سوک امداد کا ان کے مدد کا ان کے اور نسوک بچ کا ان کے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور یقیناً لے گلی منگاڑے رسولان ستانا مخے، اور کرو منگاغیل بیبیان اولاد، وما كان لرسول ان يأتي بآية الا بإذن الله، اور نشی کے دے اس رسول دا پارا چرا دوڑی و معجزہ بغیر دے اجازت دالانا، لکل اجل کتاب، دہرے نیٹے دا پارا لکل خاص، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عنده ام الکتاب، قرآنی اللہ تعالی حاشی واری اور ثابت پری حاشی واری اور خاص غسر اصل دے کتاب، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور کو خیمنتا تپ دنیا کے بعض غذاب چوادے کو دری سرام، یا واخل منتال را ددید عذاب نمخ کے، یقیناً ستاب زمخو صرف دی رسول، اپزم و زمین پزم بانے ردی سرائے صاحب کول، اولم یرو انا نات الارض ننقصها من اطرافها، آیا سوچ نکی دا خلق چراتل کو منگا ددید ازمکتا نمگڑی کوئی اید غاڑو غاڑو نام، واللہ یحکم لا معقب لحکمه وهو سریع الحساب، اللہ تعالیٰ فیصلے گئی نشتے سو درست کو ان کے داغ فیصلے لرام، اور دا اللہ رے ذر حساب کو ان کے، وقد مکر الذین من قبلهم فللہ المکر جميعا، یقیناً چلول کروائے کسانو چی دین مخیود حق مقابلہ کے، نخاص اللہ ذر اختیار دا چلول دول، یعلم ما تکسب کل نفس، عالم اللہ پائے کارن چکیے ہر یوتن، وسعلم الکفار لمن عقبت دار، اور ذرے پتو لگی دے کافران تا چد شاد پار دا خوشحالی دا آخرت، ویقول الذین کفروا لست مرسلا، وَإِذَا كُفْرَ وَلَا نِيْتَ رَسُولٌ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ
تو آیا پورا دے اللہ تعالیٰ گواہی کہ ان کے زما و ساسو ترمین زما پر رسالت ومن عنده علم الكتاب آغسوب چلاغ سر دے علم دے کتاب دا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناہ الیک دایو کتاب دے نازل کرے منگ دے تاتا لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم دے پارا شوبا سے تخلق دتیرون راناتا و بحکم در رب ذریم الى صراط العزیز الحمید لارے دہا ذات تچرے زرور سائل شہداد دے اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض اللہ ذات دے چراغ اختیار کریم آسیدن طول شریف آسمان کا شدید مکہ وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ اور تبعیدہ کافران دران دوجد سخت عذابنا الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة آدی کافران چڈیر خوخی جن دنیای داخرت مقابلہ کے ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا او خلق لئی دا اللہ دلارنا اور لٹئی دا غلار لرکوب علیم اولئک فی ضلال بعید دا کسان دی بگمراہ لرکی دا حقنا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ندی لے گلے منگائس رسول مگر پجبا دا قوم دا دید پارا شریط وضاحت گئی فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وبلاری کی اللہ چال شواری و ہدایت کی چال شواری وهو العزيز الحكيم دغزات دے زور اور حکمت والے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ یقیناً لے گلے منگا موسیٰ علیہ السلام بخفل خاص معجزات و سلام چوبا صدا قوم ساد تیرون رناتا وذکرهم بأیام اللہ ویا داش ورکدیتا دروزو دا عذاب دا اللہ یاد نعمتون دا اللہ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور یقیناً پدے کشتا خام خاڑے ربرتنا اغشاد راشدیر صبر کی اور شکر کی وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَكَمْ مُحْسِوِلْ مُوسَى علیہ السلام فَالْقَوْمْ تَام یاد کے احسان اللہ پتاسو اِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ کلشی بچکڑے تاسو دا فرعونیانونا رسول ای تاسا بد عذابنا وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اولال ولی استاسو بچی پیدا کی دن کی اور بے حیاء کو لے استاسو زنانا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور پدے کے انعامو یا عذابو امتحانو استاسو درب طرف نلویم وَيَسْتَعْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ او کل چیلان اکستاسو رو کتاسو زمان شکر کو نخام خاصیاتی کو بزستاسو استاسو نعمتنا
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ او کتاسو نا شکر کران یقینا عذاب زما خامخا سخت ہے. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. اول موسیٰ علیہ السلام کنا شکر کتاسو آغشا چزمگا کری طول یقینا اللہ تعالیٰ دے خامخا بے حاجتا سائل شہدات. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ آئے نظر آغلے تاس خبر دائے کسانو جس تاسونا مخیوم قوم دنو علیہ السلام وعادیان و سمودیان والذین من بعدهم لا يعلمهم إلا الله آئے کسان چدائی نرسوم نرے پویا دائی بحال بانی سوک سواد اللہ نام. جاتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیهم فی افواہهم راغلو دی ترسولان دی خپخکار و دلیلنوم اگر دی لاسو نخفل دائی بخلو کے. وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به ادی یقینا منگا انکار کو داغے مسلینا چتا صفائی رالے گلیشی ہے. وَإِنَّا لَفِي شَكٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ یقینا خامخا پشکیوں دائیں مسلینا چتا سنگائے تبلے کلک شک دے. قالت رسلهم فی اللہ شک فاطر السماوات والارض اویل دبی رسولانو آیت اللہ فیوالی کے مشک دے چناشنا پیدا کن کے داسمانوں دزم کے دے. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویواخرکم الى اجل مسمى دعوت در کی تاثل توحید تام دید پارا جی بخنوں کی تاث ساسل ترشو گناہنو اور فیدی در کی تاثل تریونیٹی مقرر دا دنیا. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا ویلاغین نے تاسو مگر بندگان زمین پشان. تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا کوشش کرے تاسو شاڑو املرام دائے طریقونا چی بندگی پہ کھول زمگا مشرانو. فاتونا بسلطان مبین نروڑے تاسو منت دلیل خکارام موجزات خکارام. قالت لهم رسلهم من نحن إلا بشر مثلكم ویدی تدری رسولانو نیو منگا مگر بندگانیو ساسو پشان. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده لیکن اللہ تعالی احسان کئی خاص پاغشا چوغاڑی دا بندگانو خبلنا. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله انشتدم طاقت کی چراؤڑ ممتاز یا معجزہ مگر داللہ پہ حکم. وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص پاللہ دزان سپاری ایماندار خلق. وما لنا لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا اسواجد من لرام چزان بنسپارو بیو اللہ حال دال آغا خود نکڑے منتا دلارو زمگا. ولنصبرن على ما زیتمونا او خام خام بصبر کو پائے تکلیفنو جدا سمون ترا کوئے. وعلى الله فليتوكل المتوكلون او خاص واللہ دے زان سپاری سوچے زان سپاری.
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا ويل كافران وخفل رسولان تام خام خاو بباسم تاسنا زمن ملکنا یا واپس را گردے زمن دین تام فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين نوحی رو لے گلائے پیغمبران تر رب دائیم چی خام خاز تباکون بدے ظالمان لرام وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ او خام خواہ بعد امتاسو پر ازمکہ کے پس ہلاکت دینا ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید دعوات دہرا شاسران چی یرکی زماد پیش کے دلنا و یرکی زماد عذابنا واستفتحوا وخاب كل جبار عنید او دی فیصلی غفتے نو نومیدش ہر سرکش عناد کو ان کے من ورائه جہنم واسقا من ماء صدید دا مختار جہنم اسکولکی و بلی بانے دو پونا شابوی نزویم یتجرعه ولا یکاد یسیغم گڑ گڑ بیس کی یونی زینی چپاسانے وے تیری کی وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ راضی بادت اسباب دا مرگ دا ہر طرف نام ونبی دے مڑکی دن کے وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ اور دا مختا لانور عذاب دے سخت مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ مثال دائے کسان چی کفر کرے پر افبل اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم ناسف ددی عملنا پشانت د ایروی چی سخت ہو چلی گی بائے بانی سلائے پاغرز کی چی تیز باد والیم لا يقدرون مما کسبوا ولا شئیم وَاسْبَوْنُ مِيدَا کافران فَعَمَلُونَ چِرِکڑی بیس فیدام ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ او دادا بربادی دیر لرے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ این گورے کتن کیا یقیناً اللہ پیدا کری اسمان نظمکام دا حق کارکول دا پارام ان یشاء یذہبکم ویات بخلق جدید کو واری اللہ تعصب فنا کی ٹول عراب ولی مخلوق نویم انرے داکار پا اللہ تعالی وانگران وبرزوا للہ جميعا اخکار بشیدہ خلق اللہ تطول پا میدان حشر کے فقال الضعفاء للذین استکبروا انا کننا لکم تبعا او ایدہ کمزوری آئے کسان تشلوئی کرے وام یقیناً وہ مونگا تاثل پا تاثل رتاویداری کون کی وَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ نہ تاسو لڑکول شے زمنا دا عذاب دا اللہ نے صحیح سام قالوا لو هدانا الله لهديناكم ابوئی دالوئی کہ ان کی کہ اللہ منتا ہدایت کرے پر دنیا خام خامو امتاستم کرے سواؤن علینا اجزینا ام صبرنا ما لنا من محیث برابر او زمگ حالوس
کمون فریادون کو کہ صبر کو نشت منگلا زید دیکھتے. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق. او بھئی شیطان کلچ فیصلے شیرکار یقیناً اللہ تاثر وعدے کرے وعدے رشتنے. ووعدتکم فاخلفتکم مان دسر وعدے کرے خمارت دروگویلیو. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. نو مال را پتا سوانے سے زور یا سے دلیل مگر ما تاسو لا دعوت در کو بے دلیل او تاسو زما خبر او من لام. فلا تلوموني ولوموا انفسكم ملامت کو ملامت کے خپلاننا. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي نیم دستاسو اس مدد کون کے ان تاسو زما سمدد کو لے شے. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل یقیناً زینکار کم دائنا چتاؤ شریک کرند اللہ سرا دینا مخیم. ان الظالمین لهم عذاب علیم یقیناً ظالمان لذید پارا عذاب درناک. ادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. اور داخل وگڑے شاہ خلق سیمان راوڑے عمل نے گڑینے جنتوں تا چبیگی لاندائے والے خالدین فیہا بإذن ربہم ہمیشہ وہی پائے جنتوں کے دا بحکم در رب جدین. تحیتهم فیہا سلام پیشکشی دری بپائے جنتوں کے سلامون یوبلتان. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. آئین گولے چسرنگے بیان کر اللہ تعالی مثال کلمہ پاکا وشانت دونی فید مندران اصلها ثابت وفروها في السماء. ویخ دا ایک لفظ بزمکہ کی اور سانگی دائی دیل چدے توتیو کلہا کل حین بإذن ربہا. ورکی داونا میوے اخبلے ہر وقت بہکم درب داغے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور بیانی اللہ تعالی مثالنا دخل کو فیدی لرام دادے پاراش دین دین نصیت والی. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. اور مثال گند کلمے وشانت دونے ترخیر چراٹو پیدلیشی اور استیشی سرد دزمکنا نشتائے دراس قرار بزمکہ کے. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نکلکی اللہ تعالی ایمان والا خلق او ایناک لکی سراپ جن دنیاوی کی او باخرت کے وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وبلارکی اللہ تعالی ظالمان لرا وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ او کئی اللہ تعالی جسو غاریم. بدلوا نعمت اللہ کفرا وحلوا قومهم دار البوار. آیا نگوری آیا کسانتا کہ بدل کرے غی نعمت اللہ تعالی پا کفر سرام اور آکوس کری خپل قوم لرا پا کور دہلاکت کے. جہنم یصلونہا وبئس القرار. چاغ جہنم نے داخلی ودیا غیتا اور بد زید آرام.
وجعلوا لله اندادا ليضلوا عن سبيله اجوکڑی دی اللہ تعالی در شریکان عاقبت دارے چنو خلقم گمراہ کی دا غدلارے قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار فورتوا مزی والے دا دنیا یقیناً ساسو ورگردی دلی اورتا قل عبادی الذین آمنوا يقیموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیا من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال وعزما خاص بندگانو تا آکسان چیمان راوڑے چی پابندی دی گئی دا مانزو خرس دی گئی دا ایمان نچمون ورکڑے دیتا پٹوخ کارا مخی ددینا چرابشی اور وز نبی خرسول پاغی کیوں نبی دوستان فیدمن اللہ الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم خاص اللہ غزات پیدا کری اسمان نوز مکان اراورولی دا اسمان دا طرف نوبو نور استری باعثرا قسم قسم غلی ساسو دا فیدی دبارا وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره اچلولی بخبل حکم سرا ستاسو فیدی دپارا کیشتے بدریاب دی دپارا چچلی بدریاب کی پا حکم دالا وسخر لکم الانہار اچلولی بخبل حکم سرا ستاسو فیدی دپارا سندنا وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار اچلولی پخپل حکم ستاسو فیدی دپارا نورس حکمے چامیش روان دی پیو طریقہ اچلولی پخپل حکم ستاسو فیدی دپارا اشفار وآتاکم من کل ما سالتمون اور درکڑے تاستا ہر غشی چتاسو تنغوارے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ او کتا سو شمار الغوارے دا اللہ دا نعمتنو نشے پورا کول شمار دا غیلرام یقیناً انسان ناشکرہ خامخا ظلم کو ان کے اوڑلوے کفر والدے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا او کلچویل ابراہیم علیہ السلام روا اگر لیت دا خار دمکی امن والا وَجُنُبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ او پردر ساتے مال را و زمان زامن را دبندگئے بغیر اللہ نام رب انہم اضللن کثیرا من الناس اے روایقین دی اسلام گمراہ کری لے دخل گناہ فمن تبعنی فإنہو منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم نچانچ زما تابداری اکڑا یقیناً خاص زما دمرگرن دے او کشانا فرمانی اکڑا بغیر شرکنا یقیناً تو بخنک ان کے رحم کن کے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اے ربزم یقیناً آباد کریم گا باجر اولاد پلنا خدا سے کنکی چننا فصل والا وپنیز دکور سادہ عزت من کو ربنا یقیم الصلاة اے ربا دادی دا پارا شری جاری کی منزلرام فجعل افئدتا من الناس تحوی الیہم
اگر زونا دباغ خلقو چدی طرف تا میلان کی وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون اخراق ورکے دی لنا دا قسم غلونا دادی و پارا شری شکر کی استاد نعمتنوں ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن اے رب زمنا یقینا تو عالم پائے چن سپٹو پائے چن سکارکو وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء انا پٹی کی باللہ وانے اس شے پزمکہ کیا نباسمان کے الحمدللہ الذي وهب لي على الكبر اسماعیل و اسحاق صفتنا دخلائی توبی خاص اللہ لرام فرا بخلے ماتا سرد زوالی زمانہ اسماعیل و اسحاق زامن ان ربی لسمیع الدعاء یقیناً رب زمان خامخا قبل ان کے دعاگان رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء اے رب اوگر دے ماں ہمیشہ پورا کن کے زمان کو اولاد زمانہ اے ربا قبول کے دعاگانے زمین ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اے ربا بخنوں کی ماتا و زمان مرد لالتا و طول مومنان دام پاورزانی ششو کی وحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون گمان مکو پا اللہ وانے نا خبر داغ عملنا شکیے دا ظالمان انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار یقیناً محلت ورکی اللہ دی لردا سے روزتا جو بروزی پائے گی اس کرگے دخل کو محترینا مقنعی رؤوسین لا یرتد الیہم طرفهم منڈی بوہی او فتکڑی وئی سرون اخبل یا پور تکڑی وئی سرون اخبل نبو واپس کی دیتا دلیل نظر وافئدتهم ہوا اظن دلیل خالی لہوشنا وان ذاتیہم العذاب فیقول الذین ظلموا اور کا خلق لرا داغرنا شرازی و دیتا عذاب دنیا وعباد ظالمان ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل اے ربا منگا محلت راکی ترنی دی نزدی پورے کہ قبول کو منگا ساتھ دعوت توحید لراؤ تابداری کو رسولان السلام اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم زوال ابھیل شیط آیتا سو قسمون نوکی دین مخیم کہ نبی بتا سوانے اس کے سمزار وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم او سیدلو آیتا سو بکور مودائے کسانو گے چی ظلمنو کرو پفلزانو وتبین لکم کیف فعلنا بهم او خفتار شیوتا اسلاش سرنگی کار کرم دائی سرام وضربنا لکم اللمثال او بیان کرو منتا سواقعات داغیم وقد مکروا مکرهم وعند اللہ مکرهم وإن كان مکرهم لتزول منه الجبال او مکرون کرواغی مکرون اخبل او خاص اللہ تعالی سر او مکرون رائیم اگر چیو دائی مکرون ددید پارا چزائل شی دائی نغرنا یا نو دری مکرون دید پارا چزائل شی دائی دولی نغرنا فلا تحسبن
فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا نگمان مکو پالا بانی چھ خلاف بو کی دعا دے اخفلی در رسولان اخفلو سران ان اللہ عزیز ذو انتقام یقیناً اللہ تعالی زور بدل غصن کے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات فاغر سی بدل بکریشی رازمکا غیر دویزمکنا واسمان نور وبرزوا للہ الواحد القہار اور آخکار بشی لا خلق اللہ تاچی یوزے وزور وزبارسون وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسوار أين بس مجرمان بدور الظانين يوبسر بات تدلشي بزنجرن کے سرابيلهم من قطران وتخشى وجوههم النار قميصون بعد غيد رنزون او پٹیبا مخنو دائل رو ليجزي الله كل نفس ما كسبت ان الله سريع الحساب دیدہ بارا چی بدلور کی اللہ ہر نفس داغ عمل چاہ کری یقیناً اللہ تعالیٰ دے زر حساب کن کے ھذا بلاغ للناس ولینذروا دا قرآن رسول دی دا پارا دخل کو اور دی دا پارا چوئی رولشی بائے سرا خلق وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور دی دا پارا دے چدا خلق کوئیشی یقیناً اللہ دے حقدار دا بندگئیو وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اور دی دا پارا چی نور وعزونت آخلی خاندان خالص قلب بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب وقرآن مبین دایت نلید کتابوں دا اللہ اور دا قرآن چی واضح بیان کون گرے